Ibahing hasem ulindo asad Dominic Jala, ubade Archbishop ka Shillong Archdiocese, ubala Khlad no akashpoterik risau arajar katkandai. Hakasngi ningkong jong kashpoterik risau arjar arpuar kilalet benbu sentio hakajaka balatep yau hasenda ka Ïing manipa ka Maria ka nongyarap ki Kristan ha Shillong. Habay kren bakilat patay ko bor ka kong Salina Jala Karbi ka baday ka para try jong uling do asad Dominic Jala kalaong bu Archbishop Dominic Jala uday ubriu basisatap ka jinglong kerpang kibu don bakum ki bahayeng hasem kat hadu menta kidang Kynmaw Kynyang yaki Sngi minbau dang don hasla perthei. Ulong uhinmen, ulong ru upara, ulong ukenyi, ulong ru ukpa mensim ubadakin sa shisha ong kapara jong u. Haba pai din chiki Sngi jinglong kena lang bat u ka kong Salina kalaong. Imadeng, imde u kena u basyat baklan bat ilong ibadom riang, lesi ka jingdom riang ka day na kadaw ka jingban ka jing shitom. Kumu kena rin, hinre imde pat Buhnud. Imde ru u kena basyang makya, hinre ibasyang kobbed Ïing. Nadu dangred ilong kena ubastad bat ubariu play pa haba iyo kanu kakot ka bakren syapang ublay ida puli penle jimut paru. Shushu kalaong nadu dangred ilaya sngow ya kajingkot jong play lesi bat kadeh hausnem kat kandai spa an riu puar baila let bandrung sya ka Ïing penkre panlong riu nyam tat hadu ba inda pendep ya kajing puli pentepet kerpang haka liturgy imrandin na kajingkot kapa ilayo sngow. Kalaya turu ba ondaw Archbishop Dominic Jala lalong lingdo bat andaw lalong lingdo asan uday ubam jiklet Ïing kasem bat ya kashnong kataw. Habadon ba sitong manu na tenjongi idi bening kong tang manpoy lichngo nilit jinong jingway bat kum minsim bat uhinmen upara bat ukenyi ijuhika Ïing ibaro Panlong kibiit iki para marjan, bat panyarap iki bedok bajinjar, bat kani kadai kajingpan Kynmaw batimpang, banginom klet lanu-lanuru ya imadeng. Habadon menu-menu beklad asnong wan abling kijingbon kamru, iju ay porknang, wan ay mensim iki kalapan rap. Kumajipan Kynmaw bu most Reverend Dominic Jala ula Khlad no nakajingja accident kali Akalusa County, Oakland, California, United States of America, hakashipoter risau arajan hakandai, hakajingle jong u shaka USA, shimbanta hakai CEL, International Commission for English Liturgy, kabola longu, General Secretary, jongkane ka commission. Most Reverend Dominic Jala laka hakakat arterik naitung kat kandai spa sanpuway hamaulai put mori but lakit tangling do yu hakakat kandai trik naiwing kat kandai spa nyo pinyo but latung yu pung Archbishop jong ka Shillong Archdiocese hau no pra kat kandai spa kandai pukandai but ika jingpit kentang ling do sat yu kalalong haka arterik naitung araja. Archbishop Dominic Jala namar imat kajingkot jong igal adon nabdu idang rin hakapor bangiar kat lang ilong I kena ibadu boleh iba semat kini kijing mani nang ta iba dayo kini kikot niam kini Kristan kikot niam barit bakrau kikot jerua isat boleh isat spell tu tekat nang he nang san ilong I kena iba mendasat taklan Ray hakata kajing memsat bang pranjok iru isong kop Ïing imju let sensetai imju alang parlok te smart ta kajing puli te ilong ru ibastat kajing puli te dalai ka primary iyo double promotion nata indala song ha class 6 daladap ka pre-primary ladap primary te iyo double promotion ilet no generate usnem sejar nas pa rupuar te day kanika ka Diamond Jubilee bakiraki mata dujuk senam ba mai lejon po generate te day first batch jong katuka generate te nakta I hang turu ilong ba minot bagi bahalor kipait bahaya ilong iba
smart iba rublay kung tahi nang ta iki ula antu ipendap kata kacing let puli sesunada kum tau nubes shit atu na to let filosofi capo bagalur na ta kion peketang ledo Ïing ni apo katedral haus nem sejarah na Spanyol punyo dan tu ila long rektor ila long provincial hak seng selesian long rektor ru apo teologi nang ta arajar ti pabuku dapat benai kum archbishop ti ila bat kandan jong archbishop jong kaselong hadien pat kum tu ibat so ikanong ston kajuwai plus nakta ilet ru kaniya international kapla penkamti ka balang ya ba inlet ita inong mikmat naki archbishop par khoi sajit Sekretari General. Oo, Sekretari General. Des kita kibanga ngatip hadu kat mata. Tena kumuhman pad ya pihak kapor pinangnya kena lang. Idai badam riang ni bajai ni Ilong badam riang imat nak jing stom jong I. Ha jing stom jong I long badam riang nang ta nrei ibam ju Buhnud. Mo I ya he esan bayami yang kharap bibi ya perseru nomor ngayat buat kan I. Tingi isang lang ni saya ngehe lang. Tekum hadian bayi lah syak kentang lengdok lah syak kentang haru anda impoi kum lengdok saat jong kejalan ya. Idan em berkajing ya ada ikar pang berfikir men kipara berkaying kasem kan ber. Oh isa sultanat isa iwan jungo ya kaying kasem ime ya kipara hakibe pang istom ru isa iwan ban ya selok ya tu kham tam gitu kiba ngat kejing jenjat kejing pang kejing stom kejing yam ilong iba kloy ilong main kong la te hospital ni ki hakanu kanu kom ke nalor lindo sok blay lindo sat ikit so yangi kayi kasam te kejing Khlad no jeng ilong kejing du je bakra wengi kimen ki para ki persa kayi kasam berok kawai La pedeng kejing mau batang kelempeb kadu archbishop la pun ha kejing mau kiba ngimla syuk ban nyotang la tho ka kor ka kamar ban ka bible ngela pun tambah nyer jar tangi we jing mau batang we fikan mau sa haru menta abang iyo sngai kertang archbishop ya Dominic nei madang website pang kejing mau kentang ke ngalong sunat BI ba idus neng jukra yang i men para benginya I bengin terli baginya kloy benyarap banginnya be hakayap ka im hamtam le bania sulam bagi baduk kata kajing kemau jong halu kat mata long la ban ong boy bishop Dominic ulang dok saru bapura ulang dok ubat upakit kher ke kambat umamaru berkit khe ya ka men ru bom ju i kanya ki para ki kur persa tat polisi bon